Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Menin musulman bir tuğandarım. Kuday buyursa biz savağımızı ulantağız. Bizim savağımız Kur'an nölden başlap. Ta tamgası tildin aldığınqı bölügü, aldığınqı tişlerden tüyünü tiygende payda boladı. Ta, ti, tu, t. Mat, mit, mut, tamar, tarir, zurtu, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Nun tamgası tildin aldığınqı bölügü tağdayga tiygende payda boladı. Na, ni, nu, n, an, in, zin, man, min, nam, anta, nimta, anti, antum, nimtum, nazinu, amarna, umirna, mararna, murirna, amrarna. Ya tamgası tildin ortosu tağdayga çeyin kötörület, birok tağdayga tiybeyt. Ya, yi, yu, yi, ay, aymu, zaytu, maytu, ra'yu, ramyu, yaman, maryam, mayzar, mayman, ayman, amrayni, zaytayni, aymayni, maytayni. Ba tamgası erinlerden biri-birine tişüsünden kelip çıgat. Ba, bi,
أب ابن بنت بيت بين ريب زينب بربر بيرم أبرم منبر بأمرين ببيتين منبرين زينبين